Ya, copot di sekolah. Anak tambah 1. Hai gengs, welcome back to our channel gengs. Halo, apa kabar kalian semua? Ini kita mau jalan kaki, mau bikin paspor Austrianya Yumi-chan. Sambil kita jemput Kidos entar. Moga aja ntar nggak lama pas bikin paspor, apply paspor. Karena sekolahnya deket sama kantor pemerintah gitu. Silau banget hari ini, Bo. Maaf. Hai hai. Hai baby. Dingin, Bo. Ini yang di tempat teduh beres rumputnya. Yang kena matahari rumputnya esnya meleleh, rumputnya meleleh. Kalian lihat ini beres. Iya, iya. Kenapa marah-marah? Hey. Iya. Iya. Ayo. Tuh. Hallo. Grüß Gott. Suchen die Dachdeckereistraße. Ja, da fährt einfach gerade weiter. Ja. Da kommt auf der linken Seite der Villa und aus. Sayang. Kamu loh. Sayang. Da fliegt man hin, ne? Kelakuan. Itu sekolahnya mereka yang situ tuh, bangunan besar itu. Semoga keburu deh. Ini kita perginya agak telat loh. Lihat dong, ini backyard kebunnya orang. Ini kebunnya orang untuk nanam sayur segala macam tuh, bunga matahari. Tuh lucunya, cutek pinggir jalan gini. Ini persediaan kayu bakar selama winter. Masnya jadi ngoceh-ngoceh. Udah sampai. Udah kelar. Loh, mana matanya?
Sekarang kita jemput kiddos. Itu jam gereja jam 11.40. Kita on time karena mereka kelar jam 11.45. Sekolahnya deket banget. Liatin mamanya terus dia mah. Jadi di sini kita kalau bikin paspor itu nggak kayak ke imigrasi ya kalau di Indonesia ya. Kalau di sini cukup ke kantor pemerintah aja bikin paspor. Topinya miring-miring. Hai. Hai. Buis? Emang kotak. Ya, copot di sekolah. Kan mama bilang kemarin biar mama cabut, kamu nggak mau. Coba lihat Copot gigi satu lagi ya, goyang ya. Iya. Dia noch bisschen fest. Oh. Noch fest. Mama, Iya. diese Wackelzahn wird irgendwie so komisch bisschen. Agak aneh. Hat geblutet? Berdarah nggak? Na, Nggak berdarah. nicht mal. This is teh. Die ist warm. Ja, das heißt Mau minum aber. teh? Wait. Oh, panas. Ja, warm, aber heiß nicht. Dokumente Tehnya mama ini, teh busui. Aduh, teh busui. Menta. Hai hai. Ein bisschen einschütten. Let's go home. Anak kita tambah satu. Ini anak tetangga ikut. Ayo lari. Anak tambah satu, gengs. Gimana ini? Anak kami sudah jadi 5. Dari awal pindah ke sini udah jadi 5 atau enggak? Karena dia tiap hari di rumah. Si bocah ini. Ja. Und war das so, dass Anakku satu blondi, gengs. Oh, nichts Blond. machen. Kamu nggak bisa mendaki? Capek. Drama Prince lu ah. Tuh. Mendaki gunung.
Dulu mama juga waktu SD kan pergi pulang sekolah jalan kaki. Udah sampai di atas dan mereka aduh ngomong ngos-ngosan. Mereka mau mampir ke ini supermarket ini, mau beli reward, entah coklat entah bonbon. Oh ini salon. Loh, ada salon ternyata di sini tuh. Aku nggak pernah ke daerah sini, gengs. Pemandangannya dong, apinya. Cakep banget dari sini. Wah. Apaan, mau ambil bonbon yang mana? Klik. Happy Mia. Mia happy. Apa itu Popeye? Coba mama lihat. Popeye ini, Popeye candy. Und dann haben wir auch noch eine Beli apa? Beli bonbon sama beli minum. Oke, kita udah kelar beli jajan. Anak tetangga juga kita jajanin. Kasihan dia ikut terus nggak punya duit, nggak ada dikasih sangu sama mamanya. Du kommst zu Mama. Mama, Iya. was in der Hand hast du? Das ist dein Geld, Mama. Itu bapak nggak berhenti ngomong. Dein Geld, Mama. Ini uang kita sisa. Und das ist Jummigeld. Sisa 1 euro. 1 euro 20 sen, 30 sen, 40 sen, 40 sen, 60 sen. Ada yang minta Papa Geld ist ampun duit. Tuh. Sekarang kita pulang. Ini udah apa namanya? Lapangan bola dan itu udah yang gundul-gundul pohon ini tuh pohon-pohon apa? Pohon ceri liar semua. Jadi Atap rumah kita udah kelihatan tuh di situ. Praktis banget memang, dekat kemana-mana. Enak. Nggak ada rasanya. schmeckt so wie Mehl. Loh, kok nggak ada rasanya? Itu permen apa? Masa rasanya kayak tepung? Das ist wie Mehl oder Mochi-Mehl. ja, Mehl mit Zucker. Oke, ada rasa manisnya juga. So wie Kreider. Ja, mit keiner. Jadi ini kompleks yang memang udah lama ya ada di sini. Terus kita itu kompleks baru semua. Kalian lihat tuh bangunan baru semua di situ. Satu area. Masih banyak rumah yang bakal dibangun.
Wih. Boah. Oh, ich hab gesauert. kecut. Coba Papa mau. Aku kalau kecut mau. Papa auch ein kleines Stück. Yang hijau. Nimm die mal. Aduh. Ey, jetzt ist wirklich alles sauer. Ich möchte probieren. Dia kecutnya langsung ada di luar, bukan? Kecutnya di dalam. Das gab's, oder? Hmm, Das Limette. Ich hab Orange, ist Orange. sekarang manis. Ja, aber jetzt Terbalik. Jadi pertama kecut manis. Es ist gut, Mentor. In Indo, sayang, soya sus, drinnen sauer. Ja. Aber das ist soya sauer und drinnen sus. Na ja, ja. Oh iya. Harus bergerak kita. Nggak boleh stop. Baby boss ngamuk. Bukan limette, apel. Ab, langsung das. Rasa apel. sauer ist. Apel hijau. Sudah sampai. Dekor Natal udah bisa kita rontokin. Wir müssen dann mal langsam auch so Osterdeko dann Ja. machen, weil es wird ja Ostern. Ini harus kita turunkan hari ini. Bye bye Mia. Bye bye. Ih, jatuh jorok. Dann macht es mit Wasser dran. Tschüss, bye bye. Iyo.